Etnička raznolikost u Hollywoodu je decenijama bila problem. 70. godina je bilo teško za glumce Afroamerikance u Hollywoodu da dobiju bilo kakve značajnije uloge. Ali glumica Gloria Hendry kaže da je taj period također bio vrsta renesanse, kada su glumci Afroamerikanci počeli dobivati veću slobodu i značajnije uloge u filmovima. Moj agent mi je rekao da me žele vidjeti za ulogu u filmu Live and Let Die. Rekla sam da to nije moguće jer nisam bila visoka sa velikim grudima i nisam imala plave oči. Kao i druge djevojke Jamesa Bonda, Gloria je odmah postala ikona ljepote. Uloga agentice Rosie Carver joj je donijela popularnost, iako priznaje da u početku nije znala ni kako da pristupi takvoj ulozi. Uloga ljepotice koja nije mogla odoljeti šarmu Jamesa Bonda joj se činila i suviše površnom. Tada je imala samo 24 godine, ali kaže da je bila žrtva seksualnog nasilja i da je sebe naučila borilačkim vještinama kao načinom da se odbrani u svijetu punom seksizma i rasnih predrasuda. U to vrijeme Gloria se strastveno bavila sportom. Sjeća se da su joj tjelesni izgledi i atletske vještine pomogli da dobije ulogu. Pretpostavljam da su mi dali ulogu zbog tjelesnog izgleda. Tijelo mi je tada bilo dosta jako, a tako je i danas. Nakon što je izašao film o Jamesu Bondu, Gloria je počela dobivati dosta ponuda za različite uloge. I godinama je bila zauzeta sa snimanjem filmova. Ali polako ponude su se počele smanjivati i ona je odlučila da se okrene karijeri pravnice, što je bio njen san još od djetinjstva. U autobiografiji sa jednostavnim naslovom Gloria, ona kaže da su njeni životni usponi i padovi isti kao i oni žena koje je srela, ali da se vremena mijenjaju na bolje. Kao prvo, žene su se oslobodile, mogu raditi, žene ne moraju više ostajati kod kuće jer imaju djecu. Gloria kaže da je sretna da vidi najnoviji nastavak filma o Jamesu Bondu, No Time to Die, jer u tom filmu glumica, Afroamerikanka, ne samo da ima veliku ulogu, već i sama postaje agentica 007.